Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү жума хутбасы бул эмес, бул бир гана кириш сөзү. Кудайым буйрса, бүгүн сиздер менен биргеликте карап чыга турган жума хутбасы бүгүн таравихтин кандай сооптору бар экени ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. 30 күн келип таравих намазын окусаңыз, ишиңизди калтырып, кечинде уйкуңуз келсе да, бүгүн таравих намазга сооп алып келейин деп, убактыңызды бөлүп келип таравих намазын 30 күн окусаңыз, Аллах сизге кандай сыйрык берет? Мына ошол жөнүндө сиздер менен биргеликте сөз кылабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Мен бул 30 күндүк таравих намазын соогуну Тамбихул Гафилин, жүрөктөрдү ойготуучу деген бир китеп менен окумакчымын, урматтуу мусулман бир тууган. Ана Али ибн Аби Талиб радийаллаху таала анху аннаху قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فضائل التراويح في شهر رمضان. Бул хадисте пайгамбарыбыздын күйөө балдары Хазрет Али бизге риваят кылат. Бир канча сахабалар келип, о Аллахын элчиси, Рамазан айынын сооптору, Рамазан айынын артыкчылыгы жөнүндө бизге айтып бербейсизби? Бизге айтып бериңиз, эгер кайсы бир момун мусулман Рамазан айында 30 күн келип таравих намазын окуса кандай соопторго ээ болот деп бир канча сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушинтип сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга ушундай деди: Яхруджул муъмин мин замбихи фи аввали лейлатин каяуми валадат уммуху. Кайсы бир момун биринчи күнү келип таравих намазын окуса, ал адам эненен жаңы төрөгөндөй бардык күнөөлөрү кечирилет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, ал эми кимде ким экинчи күнү келип таравих намазын окуса, югфару лаху ва ли абавайхи ин кана муъминайни, ошол экинчи күнү келип таравих намазын окуган адамдын күнөөсү кечирилет, жана ата энесинин көчүрө кечирилет, эгер ата энеси мусулман болсо дейт. Кимде ким таравих намазын 3-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, юнади малакун мин тахтил арш истахлисил амала гафараллаху ма тaqaddama min замбик. Кимде ким 3-чү күнү келип таравих намазын окуса, Аллахнын аршынын астынан бир периште катуу кыйкырык менен үн салат. Ар бир амалыңды Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыл, Аллах сенин өткөн күнөөлөрүңдү кечирди дейт. Ал эми кимде ким 4-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, минал ажри мислу қираати таурати вал инжили вал забур вал фуркан, бул адам Таурат жана Инжил, Забур, Курандын окугандай соо болот. Ал эми кимде ким 5-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, أعطاه الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. Kimde kim 5-ci günü gelip taravih namazını okuy turgan bolsa, bul adam Mescid-i Haramda namaz okuganday bolot. Alemi Mescid-i Madinadagi meçitte namaz okuganday bolot. Jana Palestinadagi Mescid-i Aqsada namaz okuganday bolot. Hurmattуу musulman bir tuğan, dağı uşul yerde bir eskelте turgan nerse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haramda Mekke'deki okulgan bir reket namaz 100 minge cüret dep aytkan. Alemi Mescid-i Nabavi Peygamber'in meçitinde okulgan namaz 50 minge cüret. Alemi Palestina'daki Mescid-i Aqsa'da okulgan namaz 500 ge cüret dep aytkan. Hurmattуу musulman bir tuğan, kimde kim Mekke'deki namazın soğuna jetem dese, je Peygamber'in meçitinde okulganday soğuk olam dese, je Mescid-i Aqsa'da okulganday soğuk olam dese, al adam hareket kılıp 5-ci günü gelip taravih namazını okusun. Hurmattуу musulman bir tuğan, kaysi bir mumun musulman 6-cı günü gelip taravih namazını okusa, A'tahullahu ta'ala sevaba men tawafa bil beytil ma'muri ve yastaghfiru lehu kullu hacerin ve mederin. Kaysi bir musulman 6-cı günü gelip taravih namazını okusa, bul beytul ma'murda tavaf kılganday soğuk olat. Ve yastaghfiru lehu kullu hacerin ve mederin. Bardık yerdeki taşlar, kumlar bu adamga istiğfar aytып, Allah'ım bu adamın günөөsүн keçir dep istiğfar keçirim tileydi. Beytil Ma'mur degen hurmattуу musulman bir tuğan, azırkı bizdin acılar barıp tavaf kılgan Beytullah'ın ta üstünde 7 kavat asmanda perişteleri tavaf kıla turgan yer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al Beytul Ma'mur'a bir günde 70 min perişte gelip tavaf kılat deydi. 70 min perişte gelip tavaf kılıp, eğer bir perişte gelip bir tavaf kılıp ketkenden keyin kayra kıyamatga çeyin kayra keseye kelbeydi. Demin üçün periştelerдің köptügünün kayra kıyamatga çeyin keseye kelbeydi eken hurmattуу musulman bir tuğan. Hurmattуу musulman bir tuğan, kimde kim 7-ci günü gelip taravih namazını okuy turgan bolsa, فَكَأَنَّمَا أَدْرَكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَصَرَهُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ